Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksoa, anga Alicia A. Sangma, nasimang na dali Koborrang ko para katinga. Katabi chungrang, GSU rang DC na chitisyata, Anti-Narcotics Task Force rang, drugs pada kepa kurma, dudnay police rang ichi kala kepa kurma manaha. Jugmuk pa Koborrang, Oktober Janyo Kolachisa Tariko Garo Student Union, West Garo Hills in Deputy Commissioner na chitisyate, Maternity and Child Hospital Tura ni Homeopathy Department ni Kusako, complaint ka angaha. Kubur ko manani kita di Oktober Janyo kubur kini tariko sana banani nari bagpa bisa saksa na expired ung gemen samko homeopathy department yung ata ane prakatanga ha. GSU rang yani gemen complain ko siya taha or nami amsandiani ko dakchina dabyang ha. Turani maternity and child hospital kisa mungsinggepa namgepa aro bangbia nama sana banani ko ungepa hospital unga or ndaki namgepa hospital rango ndak bakamrang ko kaanina ayo mana aro ndaki expired unggepa samrang ko ne songsal aro wano sananina riang gepa sa kantinan nama ongja aro banga sananina riang gepaan hospital ni samut nata o khadongi ni gija samrangko renga ane ziku balgar en marak GSU CC tura ni presiden parakatang ha yani gemen name daki am sandiani ko dakna nanga arya dakpa nam gija khamrang na nanga geta sasti aro bichal ko khana nanga ne bawa akan tapang khwa ha expired expired some expired ako nono na nata. Ini mau marker sih salda baik ko tau kemuti nina menga kemuti. Ku kemuti nina menga tau ya markom expert ko di kemuti nini. Oh ya. Tini ni no expire omong jang. Cimbu mau. Dal check up kana samut natana nono na. Betul. For experience apa ni bera Jabri 2022 ni April 4 expire wa dal natai ko. Namanga ni Sisa. Dal jachi sa ngai ko doktor rap ka emong dal bisa no natanai ko. Civil hospital maternity civil hospital mai homeopathic doctor nono ko check up ka expire samko dal salda pe mo natanaya. Sombar salo Anti-Narcotics Task Force is Sales ni drugs padang barang ko jingking Shillong or maha. Wamangan ko scooty Yamaha number ML05Q8300 mobile phone gesa chidok saboni thima o heroin richagani chisni point chisku gram gesa blue aro gesa gachak peko thangka lag katham hajal kwachisa richabunga sutsku rangko manaha. Wamangni kosa ko Shillong Lai Micro Police Thana o case ko segataha. Dudnai police rang Chintu Das kurma Jeko pilu ini Facebook social media o mga jen mi ichik dambe ko damra o gang rape kaanio pag dongpak pong achim. Pulis rang ni aganan ni de Chintu Das aro nirpingrang sa katam achik mi ichik ko kraigje khalaka o baktonga. Ya obos sa Oktober jani kolgni thari ko damra nga ya mi ichik rang ni mahari rang pulis o FIR ko sikataha ar dutnai ni pulis rang dos sa kabam asarang ko maha. Yan dal na Koborrang nisuwing pa sa kanti kon metela.